awurade abia mani wa ma me sunsum me kan samwa eye bosirim kan ma me akosu asewa da yedi da lulumba ebe hye adakam dina wura amene mu no se ma me akosu asewa bi safo hye me no mo ampe protection sunsum bambo ma me no a ma me no bibi beto no because nipa bi so de ma me ne nam epeso mu kum ma me no obra lumba eyie no ekoso no a okay because lumba wa bobra me na me kan se enkofo si na odobroni ene wa ya ade ene onye odobroni ke lumba wu ya che ene se munya so lumba mo ke kan adai odobroni ba ne lumba we lumba ne lumba insisi dan etuto ka se nya japade a ene ke lumba ekokwa hia ba enko odobroni ko yare enko metra no oni nkofo bebra wo mo ayare wo mo mada tem mo kuma busuafo somebody say my bread my share my bread say the meat we mama nyina mo ya but odobroni ba the lumba sika ofie it is kind of a good feel not no audition number it body me room say ni pan ni obi akoda abra wo say ni pan akoda yeah a chop up pa free the free so wo nu wana me pa try wo nu wo say wana ka kire wo nu wo she wo nu wo she e no fa say na ju say papa ni dua no obo say akwese papa na bodua dua na free e be na no e nya le baka evangelist no say friend say bright brother shira no amen ne nya me nto no nkonem say dua bo no boy ya enso mienu na me say no de boy won fa enson ka ho na dua no kum fi da free eja wo yo so for men kasa wo say enu men kanipa okwas ka che me papa say ya wo bari ma bia edai ama no say ni pa ko ba mi papa mane say me papa awo me mame awo bari ma me papa no enu men ka say ni pa no na da ya wo me so sa da no enyera onyam kopon kwa nyera en ka da ne da job adome na wo da adome ni pa wo the message ko ma ne papa job dome no it is any part of the information be fi da free no enu me no duabon edi nka no and the mekati evangelist say mo na ni duade na ne chira papa me da for ma kwa ba from the TV so and so ade achi na say hu say jumedie na yasai asase ayede ebro we eye kawadwen ane ye di jumedie foforo kra ayede ebro efa kawadwen sem a ekoso ewo media no so betimi abaso bi no abetwe wadwen nene nsem a ye bedi pan a ye bedi no ni nyina ebefa eye da de lumba ebewu afri wa twenesere ne abasa abesi eye ye maame evangelist eye Frida ne nkomodi a odi ye ne wo santwe sanse eye ye papa evangelist bright enfanche no efa duabo no wabepato na duabo a eye papa bright anase evangelist bright ebe boy no enedie Frida free ye say wo panecho I think say na office say nipa na wo kanenyo no a enti say wabesan ni ti say ye papa eye evangelist bright enfanche na dua no ko nane na wenum na nkofo ka say fiti de wona wadi mami yatam ami akosi asa watama masabe wo mai kan hu bia no wodi wotan aba na nei wo so won sign it wo duabo no ebi se duabo ne ma eye evangelist bright sana no mani sign it just insam ne de abusuan kwafo twenesra ne abasa enu nti ene matomisa afre sunsun mu nipa wono so eba ne sunsun sorry a wodi mutintin ye pa ewo oman Ghana ha say ane ene osofo kase ewo fie ha eja poku ewo fie ha mene no ebedi enkomo afa eye duabo no so obi bu dua na duabo na obi abo no osan be pachowa duabo na timi ye adwuma na se enye adwuma wenum ni nsam a ene yebedom asukonti ma mentwa me ho na me fa japoku mra na mfa kobo twitwe ni nyina enhihye so ebusuafo bidindi na nakoma pacherewa 1 they recommend tap send amamo and as afo aba o send ko fa baby a na ye basa omo rate so ye omo ye A1 nti obia load tap send na on say sika fan tap down abusua ane said American and Japoku ewo fie ha mene no ebedi enkomo nti efensa waba enye too late kra pakonya bi etina so na pensi obi si wunche said hini wa mexe aja oba sheri akwaba meje so papa bokode awrade nyakopon adom ohun so ayefe na me nhira da bia na o tete bright but was mad nche pata wo we fine won asomade na fine eja na fine pata wo mum eja se misiensia wo na me nhira
On shall also. Why if it? That's it. At a way be an idiom. And then me per se yen share. Ya mammy free the free ye. Ebe can say. A year evangelist bright. I did. Or then say, so 1 year I could see my could say one nada, omnibus team bodia. As some knitting in a short in an arm. Warm on it, I said Joshua was not me him seven and I will be seven another. Miss William seven and night, my babon since I be body, and evangelist bright abe bodia. A duane chinoma who said, say, I said, no, and they, who to say me, person me, Mrs. So be bodia. Yet me san done and yana. Obashedi Papa Everything shop inshallah me fa okwanya isu na menhwe ahwe form hwe dwumadi we ejoso na masere nyankopon hira e de amomo ejoso because the media is na doso nti ansoro be beton date on be subscribe so be hwe na chese nipa no odomo nti Everything hira no na mesere se obi so subscribe on subscribe na Everything nyankopon ebema the way pia ayeyi so the afeno so kwawie obi bia so e wo hwe dwumadi mesere se obi ahwe no ho siye okay esanse mfidie gu fam epoboni etwani pa ho ahia nti anamo bi obi tu bia on hwe be bi odi nesi ansa odi nesi ho na wan hwe ya nipa bebre na December omuntimi nkroso 2026 ba me bompa so sire nyame se obi bia wo hwe dwumadi we Awurade mfa nkroso 2026 enhwe nyame ani manyam e wo Yesu dim amen oba wo se free the free ya mama me free the free akotwa ntro ato evangelist enye se wakotwa wo de yen kan e tu de mama musa free the free o no wo yede patro evangelist o kan nyame asem free the free patro wo ye sofo me patro you onyo sofo but o kan nyame asem enye rekre on kan nyame asem bia jai no ya o nge babu si de nyame asoma no o kan nyame adwene nyame afra se nko so na won kan ko fon wesem se de wo social media obi asem a yisa asem bia nko wuo yisa kwakra no sisi asem o kaka to papa yesu evangelist no se friend say bright Awurade hira no amen ne nyame to no nko nam se duabo no boy a enso mienu na me yasa no de boy won fa enson ka ho ne dua no kum fi da free eja wo yo sofo men kasa da bi tu yo sofo a ade so obi ayo bonne kuma fi wiase na e bonne ana say ya bonne wana ka chese bonne na nsi nyankopon sa o so wo ka obi fom wa fa che no 77 times enti na Kristo fo mo busu amobere no o say me de nyame ase enkofo bi ti ne ma bi ase enipa bi ti ne ma bi ase enti atango se be du ba bi no obi abeti bi ase ama obi sori a on transi mo bi mfa babro me dada no e ma de ne die mfiri ne sa asa me bon komo twetwen so no se ne ewiase ni o kristoni e pre ade ho a ti se adwuma bi ne dibire bi abeda ho ewiase ni e no kristoni e twase position ke kristoni nya no obetra ho ne ewiase ni ayede ewiase opposition no no akɔhye de mosu owie so na akɔbɔ ne sofa mane ne sofa ka che ne se ewiase ba yi ya fa bia ma wiase ya fashion so nko etuone de won hye na dem de wo soro da chine sabeka abreso ko manani bere aye sunsumade bi aka japade ne kanisa kan eti evangelist no wo pofri ya fiye bia no Awurade hira no no sa mo dware bi mu kan ho papa na ne ye kunkum ya kan fa hwanum ne ye ye de be kire wo se asmo kan de bia me kan Kristofo yi Awurade ma mo sunsumu nti ase se Bible say na ye kanfo ye bone a ye mfa nkyere Bible no kan quotation be no kan o kan ye se etu obi sin na so obi aka na se woni ma o kan be adai forget Yesu Kristo ya ye hwe no sua no Yesu aka asem o si de Paul kan mi koti Yesu aka akotu no Bible Luke chapter 19 verse 27 was me town form person me din so yin no mo fa dem na mani wa ni kuni fi wo Yesu na kayo papa ni ye kunkum wo ma se ye be ye ne nyame ye mfan a kwa ne de ahofe ye be danda ye to a kire kire wo ne de shodi u fi obe fo do be gba to fre papa o na ka wo hu se sin bi no lu ma ensanfo bi amfata wo kanu mu di bediu etu kuma mu furu le kwa nya dai na ho mi ko tu Bible sauti Jeremiah chapter 15 verse 1 Jeremiah ko brede mu mpa do mo se brede o ma ne bre o nyankopon ka Jeremiah se me fi ma ni so na se mo be jira o kan se mo si ne samo pe be jira mo no o ma we me kra mu mo chi da ana Jeremiah bu se brede se bi no ma ne ko o se ka che o ma ne se do si o wo enko wo do se nkrante enko nkranta no Jeremiah chapter 15 verse 1
Papa no kwata Bible no. Papa na say free the free you. No free the what make go chant to aso bi so. Say ni pa no obi akoda. Abra wo say ni pa na akoda. Yeah. A chop up pa free the free so wo no wana. Me pa try. Wo no say wana ka kire wo. Wo no she. Oh. Wo no she. E no fa say na do say papa ni dua no obo say akwese papa na bodua. Dua na free. E be na no e ya le bata. Papa say edua bon kasa. Ye papa evangelist bright. Obo dua no wo the free ye ma. Ni na council no ma ye be wo de adase. Papa eye. Sesen. Me ahono me mfo asa de no papa se me na mafom wa me so di na me fom wo me ma na no mo nim ho hye no wo mo so do mbesi mutai uti ese de ntina obre ti ese we Adam asini yo Adam le ko ni na duaba ana nyame no me ka Adam nka do fa ho be ese nyina ye bre what you say to aso sa e bi free the free se papa ne bonudua ana ode ne madasia wayem ode ka she nyame ne manyam free the free bian be nyane maka ho next time do hu ye no fa no kaka bi on say piece of work and then yeshi and then minti and then me kwa sorry and then me America Jamaica and yen and say a piece of work dane kwa so mo kan sa asem o se me hu ade bi o wiase we mu a ele me ya say adise na mfam na nkwa tete aponko so sa akwahu ne sese wo ya obeda na odise hu ne sese wo ya obeda ne akwa debate na free the free wonnim ese papa we obi akoda na obegya camera ni matwa ntro e ja to no so ni maame na akoda abra woni mu hwe nti papa nka wosusu se empo nipa na obebo ya maame free the free ya mane nka so twentwe so wakoye nyame ni pei no fura ho ntoma ho se de obeka na ama wonu ko se bi kese bi ndukwa saka no wanyo obeka no kese bi ndukwa ka no ko ka job se enu menka nipa okwas ka che me papa se ya wo bari ma bi aidai ama no say ni pa ko be papa mane say me papa awu me mame awu bari mama me papa no enu me ka say ni pa no na da ye wo me so sa da no enyera onyam kopon kwa nyera en ka da ne da job adome na wo da adome ni pa wo the message ko mane papa job dome no eti say ni pa no the information be free the free no enu me no duabon edi nka no and me ka te evangelist say mo na ni duade na na ne chira oh papa Dama Christopher Yabren no na no Elisha enkwana kito bi na mo mba bi a wo mu do magro wo mu wodi fo Elisha wodi fo akokoro wabre wo fo na ba so timi fro na nkwa gina ho mo se no akokoti pa fre wo so wodi fo dia na sisi fi mu nya dai e meche mo we Bible say at once by force immediately sisi fi mu e be che nkwa ni nyawe sisi fi mu be che nkwa ni nyawe ya no mo say Yakobon is so merciful God say wodi sanfo a na nyame so no wo wa eni say na minimi ni yabre na ka obi adi se hu obi twa ntoto obi so ene ke ya dume man ya aduma e ka sam temfo na ekoso social media na enke to twa se twa to call ma mo brother atuna me data 1 cd no atodi egu no force no ade camera si nanim penimu obobra ya bi fi wonanim no ka asema to so asema o ka to so woni mo hye on say ni snapper je fer benetaria se don taria se wa no ya se yes wa yare yes wa yare ya se ya na ko sha bluchira boy ko bi hu na chira kwan Basintari yes so yes wa yare because ko twa to Mahmoud Bawumia so vice president se Bawumia ko to preko nam wi preko nam abro ni se muslim fo chi wa de ni preko oh papa e say ya bu mu nya de meduma mo wu a e ka sansan fo ni ka twatwa e ti evangelist ne e ta preko ni se do bono be so ni sunsun be wodi gina chi a consult me na me mo na free the free the very kuno e ku ni man ni na mi na ka wo na ready to shira wo de sa dia evangelist ye se free the free wu a evangelist Yakobon be tuna ketwe mo osoro papa wa na ka tira nti wu ku obi no ye we say abaso body so wu ku obi no obi e free won papa we abaso body e say yesoso so me mo mi timi na ka makutu Bible a kira wo me de me nti Bible no papa yenhwe papa hefa na ejina bodua eyeye yenhwe ye ma ye papa evangelist bright ojina dem eno bodua okita I think say Florida water no the bodio say what the Florida bodua and the gari be na ma me no minima da de koda na say kit se ko se ko no dibo so no dibo wo ye ko no dibo bia free the free dia be kuno ade na say kuno na kon na ya wo de papa dai me awurade asem na me didi o hwe Yakobon obo so ba asase wodi Moses nanam hwe aduma do Moses ya ye me Yakobon na Moses edi nsamfo wo Yakobon ka che Moses enne
for sebu Joshua so na me awurade meku okay when you get Moses praise from Joshua na for sebu so na me awurade meku asa wa sofo adwuma no kun me wani jimku ni me nya sofo a me ni obi ekọ police station me do obi ko court so obi akọ ma so obi ekọ ww me nya bi da me nya bi da na dai me do kra ebe sha asamado nsa na asamado no kra akodi asie aja ebe me to so obi ya me bone a anadu 12 o'clock na twi odi a che me mpabo na me na mbola so na me kotafo de wata na me ton kra de mabola so gari mo ababa yes bola so ade shabi and class as so many people for ababa ni agro be bi a wo nya me dwumadu be bi wo ye social media present adwuma kodui na obi tra ba bi na aka sanfo no de bu mfi na wa sewu wani mo nyam a sai de be da so na tana to papa bi on wo me script mu into when the ususu kra dey do me no manu mana bra bo sai wo na me ke so bo bo nsem si ama ka no kra kire wonde ko he baburu papa what do you mean false and you mean false means so ebra Ananias wani ne Yesu afanya omo akasa asase o eno mo akasa ahye bo so mo koton asase nda bebo afode mawurade ni obi an force omo koton asase no a omo ban eno mo ti sika bi so mbotom omo di siye obaye no so beni bi sa se abranche ye wo se na me bo so koton asase nda sika na bebo onyame adwuma asase no koton sika ni nyina nie wase miwra wada no masika ni nyina nie babo so obi na no kan ya pe ene yakopon suma wo bofo firi soro asodi dem kwa ene tim yekum be ma no ene kofo preja no a yedi no funu kwase yekosie no na yire so ba ne yire pe ya de Peter busa se maame wonu ku asase na mkotan mo ye so se sika nya mo de ba no o so o wadi fo sika ni nyina no se ye ene o mo du ku ko asamado no o mo ne ba no dan wani hwe maame ne dan ne ne tim o so to no wuye nyame won so se enforce that it is why you very careful asase we so every nipa bebre o mo ya tiasi wo no mo nam wadna no ka se boni bi atu obi so wakota atu obi so wakodi obi nkonkonsa wakoya ade a obi ti dem no su sa ndc ni bo ya so ma mekai basintari aso okatu ye wa Mahmoud Bawumia so no etrene papa sure yeah ye wa Mahmoud Bawumia o bera ma ka se o ba make me say papa bit ma shede mo su because asem be twa no su say most me me ti wa de ni prako no di prako nam ada tutu me ho de papa be su but politics there say politics no o ka bibia e be so wonyon nti ye papa Bawumia o ti ase e ti adwuma na se why na ka kire wo say policy nti kwa ka asem to obi so kwa ka asem photo obi so papa say normal and this time no papa bi kan semi ato na adona ko Akufo-Addo so adona ko Akufo-Addo and ekum ni second the former wife no o le kum no aso won na no kai no sharp man no me yire firi de ka me body di kire o ani na ruwa ni na sana na yire team na yire uye so di en to obi fun ka se politics nti obi ko ka se tie obi da and very bad et very dangerous ne die wo na me hira no okay na Awurade sa to no kwandam na duabo no obo no so obo ne dem a wo san ko bola so wo san ko jira kwanta na so no san ko tumi fi da free ye wo san kese ne ma enka ho papa enema me misao ehefa ne ejina bodua ye adwuma endie ne de bodua ye adwuma dia de yeshadi papa ba bi obejina bodua bia ye adwuma na o de ka the woman said the wobodua no so nkuta sunsun a dua no enye adwuma ntia wo sunsun sesen o wani na wo kana woni ani a ebia no obeye ebia no obeyi ta na chi eti sa de mbe sori ade ayi adwuma ma dua bora ade enya wo ya ne kofo bebrase me ka se no me ani nya so de nyina no me ani nya so de di obi bone ni pan dono ne be se enyina na ebejina papa enyo bia ne bodua ye adwuma te se me bodua nya adwuma oh obodua asle dua bora be ye adwuma no number 1 nipa obo ni dua no wa committee okay and the automatic dua bora be ye adwuma number 2 wa obo dua no asem ne ho yaw wo de ka asem no definitely osunsun bo no ma obesom aya adwuma ya dai e dia ma eni tire nipa bia wo kasa etwa se wo hwe wo kasa yi because nsem bo wo ka no nye nne e na nsem nsunsu aso beba okay ebire bi atwam abrantie bi ebonyu bi efre no Folian Kwansa yeah obonyu bi na san no boy ya chepa wo se the year 2020 se sum kata wiase so se de nia
me do de yentemu nye dey entity Others more for them was a kind of can so many to watch. Bow said 2020 lockdown by Emerson Catavia Sinaso. And in the Pebble Casano Casay, and if the fee social media won't knock on too much. Or can I answer? Okay, one perform okay, buy in some of Kafa, Yamma possess a one. And some of my mystery, and some more for my room. I can't have somebody. I can't preach now, you're so preaching. I can't go for the door. Go from the church or come to Papa and your cousin Wapada. I can't have somebody. And you said in some of my most also. Okay. Made a to be out for sale, me pepper, which me be out, so big count. Now send me panic count and let Papa Swa. I mean, I say. So I said, Papa, I saw phone for more than hand one. Kake break court ya chiwe ya chi brother we ya chiwe esunu fa so no munya de dumeno kasino fa ya de bono mo wo fa ne san kan papa na be sam the home ntima papa na mebo wo family wasi su pillar wo machi de me wo mo nya obi bone and you cry your bone wakra na lewu according to Bible was wakra wa your bone no wakra na lewu it is a me ba no and tete am dem o fie afutu am dem o fie na se wenti no kwa bonche akoye nsem hu no bi dume wa nje na bi kan o be dey bia ka me na mo ma ba ho ba na me na ma ba ho ba metuwa se ga so fo mpeni fo bebe wo Ghana nsem me kan o social media e ko mun kumi ntonchene Papa Mitisa one of my sister interview. Na numu no woka se odobroni ehon ye beba oba ye nhwa woka se ye papa ye legend ya de nyina da de luba ya chichire ni fun. Ehon na me pese wunchire mu kakra. Hwan no na chichire ni fun. Bible so ni pa faithful be na tamfo. So obi mpe wasem a. Osia wasa ochia ne pa. So bi esia wasa ochia ne pa. Daddy lumba ne wuye otense mebrebe akoso nse mebrebe akoso. Me akoso se wa mi share ba ada. Menim ne ba bia. Na so bra meti se abusuafo ahia ahide to mama mama na mane no. Me kwatra radio station bi so kan se de abusuafo aye no mo di nsemu no. Omo frɛ maame no. Na omo ne maame no nya dai enkasa. Na maame no se bi mpre de san ekura no ma no nya dai emeye. Because omo se maame no de lumba san abba abusuafo. Busani be na etimi asora be gina se me na no de san be maje. Okay. Ye hu busani be ma ne me kan se wa je nsa no. Enti se busani be anye nsa ne dia na maame no da so ye yere. Okay. So what the make an say? It's more than one in your day. One brand. You can't say no. In 7.4 a day, it's ye. It is the same mamma. Omo kunano obey. Ana odobre ni so no. Kunano it was so money a day. Ebi. Papa ya mama akosia se wa ani odobro ni. Ese so mumi enu nyina ye kunano. Oh yes. Adenti. That is when you are plans. Lumba, when you are say wa ewoba. One odobro ni so ye dey ewoma. Ana amambre mu so lumba wa ye odobro ni ho ade. Yeah. Ana akosia say wa so wa ye no ho ade. Akosia say wa de de aban mu ewo ba bia no mo no. Nkrata asem nya ye dey ekoso. Okay. Etini de edania wo mu ni nyina etwa so mo ye dey ye mo kwan. Na wo de etia emma no ni nyina wo mo nya bri denden se wo se mre meye we me na meye we nya e japade. Okay. Because lumba wa bobra. Me na me ka se enkofo si na odobroni en wa ya ade en na onye odobroni ke lumba wu ya che. Ana me se munya so lumba mo ke kan. Adan. Odobroni ba na lumba we lumba. Na lumba insisi dan entuto ka se nya japade a en me ke lumba e kokwa hia ba enko odobroni ko yare enko metran ho. Oni nkofo bebra wo mo ayare wo mo mada tem mo kuma busuafo. Some of this and my bread, my channel, my bread, she said the meat with my money. But odobroni ba the dead room is go fie. It is kind of a good feel, not no audition number. It is one room. Choose to send Nanka Sika or Wanka Odobroni Kobeko. What you are? Yes. What you want to do, bring quiet and Tisica or Sika will be and to map Pesca. Such what is a map Pesca. Na Papa Yanko Pade.
Me dey skakra na mama ne je. Adu pesika na se lumba wu a, ade etina mo twema so tinchira, we se me mane nye sei. Maka che busan se busan no, o ma etu nkotwe bebe atwene. Na obi a nye dai, o ma kwa na busanfo no obi a e giche mo obi a nye babi ntra. Na mo makosi asewa. Na busanfo temia, o mo mpe bambo mama me no. Ya mama akosi asewa. Yes. Ade nti no mo mpe ba. O mo pe sunsun bambo mama me no. Ade onu nso bewu ana. Ale sa lumba eyire ase no, bibi ba happy mama no. Hey, ya mama akosi asewa, ya mpe bambo. Ka no ka kire wonde. Nti sa lumba yie na se. Asema maka no the mark man word. Na nya wa manso Wa ma yira. So anya nche nya mpa. Na wa maka na busanfo twema so tinchira ye man me yikura. Eyi no ba ni bi wo ho atin se nkrata ni bi wo ho a. Ani de papa shi ne di sanse mu no. Asema papa shi kan ya no ko bi ani. Okay. Dabi nu ba de ba na ye se ne nkrata asem de ben de ben. Wo ye lawyer. Okay, nche dru ho. Wa bretiwa no a, ba bi o mo Germany ho no. Ekwanya da ho se abrante ne krata asem kwa ne ewu a obetuma ko German bezi akwa kire bezi se me papa any legend wo wu mi besi me papa ye betuma mo krata wo ko kire exam so ayeso be kire exam so no obetuma ko German yo akwa se permission ma abofre ne se me be me papa yi am ya ma ne tam abaye yi na bia se no ko kire exam so no okay e papa si nse hu no na yi na se waje fu na boso na bibia kwa nyame so papa si kwa se ma me wu ye no wonu kwa te ho ko e na yi ko wonye busuafo na anya adwene and why is it so bad? Na ayi na si nbe ko bi no bi asi jimeta bi na twim na he na ma ko papa si ni jina be we yi na se ani se muru na wo bi no awo so ama bu se na tu dwa mam na tinchina wo sa ko ya pi a papa si to mun ja pi no o nyame ni beti papa sha wo camera mu na oka se ye mame akosi asewa asam na katre busiafo ne wo ma ehye yen no wo mo ehun kwa e fa so aja boko ameti we alma na muyem kura am ne mu kosia awurade bia mani wa ma me sunsum me kan samwa eye bosirim kan mame akosi asewa da ye de nunumba ebe hye adakam dina wura amene mu no say mama akosi asa obi safo hwe no mo ampe protection sunsum bambo mama me no a mama no bibi beto no because nipa bi so de mama ne nam epeso mu kum mama no obra lumba eyie no ekoso no a yesie lumba wi anche wo mo de mama ne be ko asiye na ko kase mama ne no opre japade ho ene lumba efu samai abo mama na mana hwe wo ba nipa ade di na ko ba bi akoya de etia no me ka se bi a kire odobro ni fie omo nto omo no omo ji sunsum nyama di omo tiase odobre ni ko fo ji sunsum nyama di pa it is alert am say ni fa kwa baby ya before enti bi na me si wiase e wono e wiase e wono shadi se na nipa hu se wiase ni da wasa nye sa na wiase da wasa keke e wiase no e na wasa keke entri na ko bobo ade no wase mu miye mo nipa se mi suba ne meseso busa se bre na me bobo ade wan na wo wo nyame ka se mu miye mo the word of yen nese na omodoso ene onomfia ewiase no shadi nipa beti ejepoku nsem ase no na ne ma bibia ka kira de mankrofo omo shamene nipa bia wuti mi bia wo be wiase a nese awurade nyakopon twede apoye wadom na wo shabra basna ofefa ade mahu ehia of fair thing and protection so bamba be play possible man e wa asase we so and you said me bi anti ase se ni pa bia woti mi bia ajepoku se o bo no bai nyakopon a chew be ma bi woda wodwene ho otimi sori fa phone frɛ hani how are you me patcho sa be man hwe ma ne kwan se wotu ana mo no pe bando fato no so memma ni bi ho mo a o mo ya petre anu sa no o pe bo no de ato no so anything mo dum bi aso de me yama nkofo ya fe the swish wudum ya kan say so wo be man na be man utumi se be man no obor ho made wo hwew by a massive one ni so wo de be man ni se ya na ma ya swish e de amount wo free won che ko oba fo che ne be man na juma wo ko che na be man ni je opinti ebe si ni le bi ma branch bi a o mo de mi ko che na me wo che na me preach wo che na wo so wo bi da adai na yi na ba me chance adepoku me kunu in fact wo hwe me pa na mu ma so mo de ha me ene so yare aba wo bi akwoti yare bi ayede aba me em si abawa ensuro we nkwan no problem dia kama no tum
fa ukuru di mame wa ma no twere ku di 150 so ana ode mame me se kɔ ukuru otumi oba bi ada me nya sofo nya me frem no kun etra ma be se mienu enkwara yo mo kokko mo turu ya chese hu mo asa hwehwe ntumi nhwe wadu oba nko wi adema ne be ma sori oba de yin chese hu ne ya ne be ma ejina so cheme ana so adaye akoso e de no aye ana so woni esofo bi afre na japoku na me kwa me so to wasi me kwa ne che wo so to ne mame ade ya ade nti ne ye ko papa no oni ni kruba man se abrati ehebo se won fa wo yire chi biem no se japoku e de no ye mame anti sese sa de na ye bi mam nam so mi fanto me yire so eze do me ado yes e bi so de wiase ne na o sa keke e na ti wiase o mo se wo be na ti wiase o akwa up and down enkofo bebre busy body why you busy 24/7 ba fin be ko ne kapre to ko de moni bi what many can now and many can bobra who diagro and me shen kofo be say you are dancing palogo about the subject who diagro baby ya say aka 27 days na afna ko wiye wo bi from January why you do my things be say me no ka say le kapre to ko de moni bi ni data mo so ko a o ti pe bo say no de ko tia daka why you body fo why you aduma ba why bibi ni o ka ka so say me so me ko asore me so sofo ye sofo ye de ya asore de ya kire sa ye de ya asore de ye sofo de wo kire sa ni man de sa ni me yini unini you die before your time me de no ma na afefo me tim da mom obi hwe depoku na se o pese o fa depoku number 0246 24 6609 0246 24 6609 me jide se o mbetwe ato screen so na wafa o fa number na me pache emfre me en ka wa se mo nkire me o pese me hwehwe ne mu mawo adepoku mpese o hwehwe ne mu mama me pese me hu de demanim 2026 me pese December me pese me hu de demanim mamudi o date of birth baby o mama free baby o papa free udi o date of birth baby o mama free baby o papa free emfre me ka wa se mo nkire me ko hwe wachi me ku ade ho mu fi a sade na kutia wo shedu ni se me no ka san me babayi abrante bi fi UK ano pele woni mi shia okay oba mo office pe me ni din komo nyina wiam so panyini ko obusu afie o ko akohu obusu apanyini na ka che obusu apanyini se ba wa ba no omo mpa ye ne dai e ma wo oba mpa e ma wo wi a on fa nko papa na so abrante nto odin osinta so wo so adan osusa tesi wa bere wo wiase Ghana wa swagi sa no kudo bochi wa swagi sa ani so ko papa na so ani na abrante be ka kire se ni papa no wo hinkase second otumfo enya no asantemam o se tutu wow first time o de na sin kran asase we so o papa fie ana okoye otumfo eda ne papa fie ade akyen ase na woko ana me se wo papa okuta bibi nti ko papa na so na kokosere me kire ne mo fa ko ne papa na so me nya sofo a me bompa ya ne ma twa fase mo bi se kokoye fase wo benya osa na papa so hunya fase hunya fase fa wade ma fase fa sika ma so obi so wo ko embassy so fa ka je wo ko fase wo ko e be ma ne visa titu na America embassy so ko America embassy ni ya hwe wani mu afon no what that country let you hwe wani di no wakache se ko try another time because say wo ko America wa nya do bebe bi aso America so bi o pese ko America no ko give visa sheda no nuro didi ya fine say le wa fly no me oswe ma me mo yi se no ko America be zie be mo visa sia America fo do pe do bi a wa fon the people of America o mo wo nya ya keza keze that me tell you ko tell pa me me de fe nipa o ba me tell ka say o me ma ko ensuo wa me tell say ko ensuo kare kete obi ayo di faro ti ensuo asofo me na dada ko fo ma say susuma ye aduma no susum no ma kata no so and Ghana kwa ye bre na na me nko fo bi ye chechire me say Ghana ye wo nyakopon say ne mo bompa e mo ka Israel nyame ye wo Ghana ye wo nyakopon I think that one day you be call ya cancer na me so Ghana nyame say ne ni jo wa ha say su ene ne bo esitie sa kwa me kuma de secret no ebrebo me bedi won komo mate ebrade nhira abusia eja nyankopon shop eja poku oye sunsun mu nipa wono na mene no edi nkomo efa ensam a
ene di ye na eni die mo betimi afre eja poko e 0246 24 66 09 0246 24 66 09 eni die mo ne number no na etwagu e wo screen no ase no obetimi afre na ade bia e hawo no obe pebre na wahwemu e de amount and friend na one no ending komo na ye besre ye lumba busuafo asam na eja poko kan ye no oyo obi a wo a wahwe no bia wonim se na asem bia waka no ebem nti se ye mpese ye papa da de lumba ewu achi no another owuo foforo beba no mo hwe na mo mpe asam na ye papa eja poko e kan ye no na ansan kwanko bem ono de aye o kase de ochi ni se enye se ife na ye ne fe se obeka asam a ebebem a obeje no home na ada bi na mum oka mo hwe ni sibre na mem amana anje no home na edi no e de shodi tap cent enso ene boye twidom e ma medijumede we ebro dasene ye besan e hye biem makwamo. So physical money and put me do rap just for me say jam in a minute in Sabakandria and then one tap send. Yeah, ebusiafo bidindi na nakuma pachrewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for ba o send ko fa baby a na ya basa omo rating so ye omo ye A1 nti obia load do tap send na on say sika for tap. Yebohu de wochre amansan yebohu de wochre gala fose yewo akwantu ne di sika kofi ne me yemfa ba bia yebenu yehu tap edemu fuwa tap send in this street the tap the no one tap and one na Piao.